obureberezi bwa South Ankole erizoba bwayakira kandi bwateeka hantebe Dean w'omurundi gwa kana the very Reverend Canon Joram Makoraje ahantebe okwebembera okuhereza omureberezi. Omukoro ogu ogwaba gutebekanisibwe omureberezi wa South Ankole Right Reverend Nathan Ahimbisibwe wamuteeka hantebe kandi akataho emikono abikiriza 17 arukuherezayo obutumwa bwe Bishop Ahimbisibwe yahabura abikiriza okwehara ekiniga kandi bakagira rukundo n'okusasirana kubaasa kuhamira aha kujunwa. Kwena ogira rukundo abazirwe Ruhanga kandi amanya Ruhanga okagira rukundo tamanya Ruhanga akuba Ruhanga aba rukundo omuryeki nimwo okukunda kwa Ruhanga kwayerekirwe abakundwa. So Bishop yakikora gye kutweta ngo tugarukane na bagenzi bitu yabiya kafure kajeko jakajekisa abo yesimbire nabo abatara kwire karuru mwene yanyisi ya Bishop yari kutwegesa gye wayise kusasarana. Bishop Nathan Ahimbisibwe yashobora abikiriza ngo abagere ekiniga sitana basingura kandi tubareba n'obukama bw'omwiguru obwo barikurabanisibwamu omunsi. Abamwe okono bakunda kimwe nanone abareba akabagiri hari abera yagiri hari abarukundo yawe nanemuntu ko nkagataha yine cyabiro kandi kigeze cyaratabura cyane cyatabure yawe cyatabure fere gawe gawe guraye n'abasasira abasasira bari gawe n'abasasira hatarimo break okweyandise ko ikikanye cyezibire no shana byaranga datatana by'ababingi haza bya shemtuma ya bingi nanga ebyetengo by'amagara gitu ahabo kuba amagara nago byine byetengo okwegomba mutinzi mbene bishemwe reka tweyandise Otori Nwenkadin kandi watebwa hantebe erizoba the very Reverend Canon Joram Makoraje yaraganisa kukorera ahangenderwaho z'ekanisa. Katushabire kikiwara oyo washamwe mukoro yagenda kokatere hango mungaro ahabo kuba yabaho ukatise cyane nasisa n'abayobora y'abarundi banje naza kumurahurire bagendereza ninyo tumuraterweho ngo yamawe niwe wetere mungaro nasingura ane nane kirwara na cyacu mu izina yakatite n'iryo mwana n'iryo moyo kwera. The very Reverend Canon Joram Ahimbisibwe yatorana nka Dean w'omurundi gwa kana w'obureberezi bwa South Ankole kandi yatebwa mu ntebe Bishop Nathan Ahimbisibwe owashaba abantu bona okukwatanisa nawe.